Pozdrav i dobrodošli na reakciju na utakmicu Rijeka Ludogorec. Dakle, završilo je sa rezultatom 0:0, što prema mojem mišljenju nije baš dobar rezultat pred uzvrat. Slažem se, nije baš najbolje. Trebala je Rijeka iskoristiti kao domaće, jer tamo kod njih neće biti lako. Pogotovo jer ne smije imati navijače na gostovanjima zbog ono što je bilo prošle godine. Da, jednostavno teško će biti. Fruk je stalno pokušavao nešto sam izvući iz ničega i stvarno onaj jedan šut iz kosa stvarno je skoro ušao u gol. Nisam mogao vjerovati da je to uopće bilo toliko blizu. Onda onaj nekoliko driblinga i udaraca. Šteta, taj nekako udarac je baš falio, taj završni dio. Sve prije odrađeno super i onda taj završni dio baš nedostaje. Završnica fali jednostavno. A ono, manje možda najlošije je odradio onaj slobodni udarac u 90. minuti. Očekivao sam puno bolje. Da, ja sam nekako slobodni. nekako sam očekivao ubačaj, ali ili barem jači udarac, ne znam. Išao je nekako na sigurno, kako bi se reklo. Na nešto između slobodnog i da. A što se tiče suca, Očekivao bolje. da suca uopće komentiramo, mislim, ovo je bilo ispod prosječno suđenje po meni. Jednostavno previše žutih kartona. Imao sam osjećaj da je svaki faul žuti karton, jednostavno nije mi imalo smisla. I onda ono što zapravo je trebao biti faul nije bio ni faul. Naprimjer onaj prekršaj golmana, čisti prekršaj, mislim da je Menalo izašao pred njega i on kao zadnji igrač sruši Menala. Nije ni VAR se uključio, tako da ne znam, tu je nešto bilo čudno. Zato mi je baš jako čudna situacija, tu bi se trebao VAR uključiti. Možda se točno ne vidi, sad da li se Menala možda i bace, to ne možemo 100% vidjeti, ali treba da je VAR tu bar biti. Da, definitivno. A što se tiče žutih, definitivno su ovi Bugari bili dosta grubi, ali oni su isto dobili par žuta koji nisu trebali isto. Tako da sudac je bio malo nasmiješan s tim žutima. Da, jednostavno svima je išao na živce, kao što je komentator Max Sporta rekao da svima ide na živce, već sudac iz Azerbajdžana kojemu je ovo kao najveća utakmica do sad u karijeri sudačkoj, tako da taman trefila Rijeka tog suca, evo. I onda onaj prekršaj još jedan tamo sa strane je bio, se sjećam, mislim prekršaj, nije bio suđen prekršaj, ali na Lacikasu. Ovako što se tiče tih ostatka utakmice, na jedan navrat je Rijeka imala posjed, na jedne navrate Ludogorec, a dok su imali posjed jedni i drugi, to je sve bilo više onako lila. Možda mi čak ponekad izgleda kao da Ludogorec ima nešto konkretnije napade i da jer mi se u Rijeci čini da dosta visi u Fruku, da će u tom 60 neki dribling napraviti na mjesto za šut, dok su ovi imali malo više igrača koji imaju neku vještinu da mogu napraviti razliku. To je nekak najveći problem Rijeke i to što nema neke možda dovoljno kvalitetne zamjene. Ima i tih 11 igrača koji su dobri, ali za ovaj rang natjecanja nema baš konkretne zamjene koje bi napravili razliku. Osim možda Čopa, ali Čop nije ušao. Sad zašto nije ušao, to ne znam. Pa možda je trener Đalović jednostavno htio zadržati Fruka u igri, jer ako bi stavio Čopa u igru, mora izvaditi Fruka. Tako da, vjerojatno zato nije Čop ušao. Sigurno. Da, tako da. A ništa, pred uzvrat rezultat 0:0 doma nije baš bajno. Ne izgleda to nimalo dobro po Rijeku, jer će vjerojatno, ne znam, zapravo 100% sam siguran da će krenuti od samog početka jako, Ludogorec u Bugarskoj. Tako da, bit će jako teško proći ovo Rijeci. Baš su zakomplicirali si život s time, jednostavno falilo im je konkretnosti. Nadam se da neće tako biti sutra s Hajdukom i preksutra s Varaždinom, da jednostavno imaš osjećaj kao da je gol tu negdje, dolazi, ali nema gola. Nešto najgore što se može dogoditi. Jel se fali ta neka mala razlika koja je potrebna da bi se zabio gol? Da, mislim, dobro. Mislim, nije ništa još gotovo, ali ne znam, teško će biti u Bugarskoj, to sigurno.